akanama gashinzwe umutekano ku isi mu muryango w'abibumbye ariko ONU Security Council binyuze muri komite yako ishinzwe gukurikirana ibihano kafashe icyemezo gikomeye cyo gushyira ku rutonde rw'abafata ibihano abantu batandatu n'imitwe y'inyeshyamba aho bashinjwa kuba ku isonga ry'umutekano muke n'ihohoterwa rishingiye ku ntwaro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo cyatangajwe ku wa kane itariki ya 16 Nyakanga 2026 cyazamuye rero ikigero cy'imyifatire y'amahanga ku kibazo cy'inabaza imaze imyaka n'imyaniko. Ku nshuro ya mbere rero mu buryo bweruye ibi bihano ntibyagarukiye ku bantu ku giti cyabo gusa ahubwo byakubise n'ihuriro rishya rya politike n'igisirikare rya AFC Alliance Fleuve Congo. So rero uru rutonde rushya rugaragaraho abantu bafite ububasha n'uruhare rukomeye mu miyoborere n'ubwenge bw'iyi mitwe irimo AFC M23. Rero reka n'ubundi duhere ku ishusho yerekana abo Loni yafatiye ibihano mugaragarize ingamba Loni yafashe mbibutsa ko Amerika nayo ifite uruhare muri ibi bihano byashyiriweho bamwe mu bayobozi bakomeye b'uyu mutwe wa AFC M23 aho rwose hanashyizweho ingamba zigamije gushaka uburyo abo bayobozi batabwa muri yombi kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'iki gihugu bibone amahoro n'ituze. Uwa mbere rero wafatiwe ibihano ni Colonel Nanga. Uyu yahoze ari umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Kongo ariyo Seni ariko ubu ngubu niwe muhuzabikorwa mukuru w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ariryo AFC ni ihuriro rya politike ryaje kunga ubumwe na M23. Nanga rero ashinjwa gushishikariza abantu kwigomeka ku butegetsi no gushyira amakimbirane mu isura nshya ya politike. Undi rero ni Colonel John Mani Nzenze. Uyu ni umuyobozi mukuru w'ubutasi mu mutwe wa AFC M23. Loni imushinja kuba umuyobozi mukuru w'imigambi y'ibitero no guha ubufasha bw'amakuru inyeshyamba mu kwigarurira uduce dukomeje kuberamo intambara. Uyu n'ubundi ashinjwa kuba ari we ngo uyoboye uru rugamba. Undi rero ni General de Brigade Sebastien Uwimbabazi. Uyu abarizwa muri FDLR. Umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR, umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kandi ukunze gushinjwa gukurura amacakubiri n'itsembabwoko mu karere, ni General de Brigade Sebastien Uwimbabazi. Nawe amaze igihe mu by'ukuri ategura imigambi igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Rero nawe yashyizwe kuri iyi liste yabafatiwe ibihano na Loni. Uwa kane rero ni Gustave Kobwayo. Nawe azwi ku izina rya Sirikofi, abarizwa nawe muri FDLR. Uyu ni umuyobozi muri FDLR Foka, akaba n'umuyobozi w'umutwe udasanzwe w'abakomando uzwi nka CRAP. Ashinjwa nawe rero gushimuta abasivile abasaba ingurane, kubakorera ihohoterwa no gucuruza mu buryo bunyuranyije n'amategeko amabuye y'agaciro n'umutungo kamere wa Kongo. Wa gatanu rero ni Mohamed Lumisa. Uyu abarizwa muri ADF. Uyu ni umuganga, akaba umuyobozi, akaba kandi n'ushinzwe ibikoresho n'imigenderanire n'amahanga w'umutwe wa Allied Democratic Forces ariwo ADF ukomoka mu Bugande ariko nanone ukorera mu majyaruguru ya Kivu. Ashinjwa rero we gufasha uyu mutwe w'iterabwoba kubona intwaro n'imiti bituma bakomeza gutsemba abasivili. Wa gatandatu rero ari nawe wa nyuma ni Colonel Charles Sematama. Uyu we abarizwa muri Twirwaneho ariko nawe twavuga ko n'ubundi abarizwa muri AFC M23 gusa ariko we yamenyekanye cyane abarizwa muri Twirwaneho. Uyu rero ni umuyobozi wa gisirikare w'umutwe wa Twirwaneho ukorera mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe ushinjwa ibikorwa by'ihohoterwa n'ubwicanyi byibasira abaturage kuva washingwa hagati y'umwaka wa 2008 na 2010. Uyu mutwe ushinjwa kuba uragiye ukora ibikorwa byagiye bihungabanya umutekano w'abaturage. Rero ndagira ngo usobanukirwe neza amabanga yihishe muri ibi bihano. Icyo ni cyo gice rwose twinjiyemo kigiye kugufasha gusobanukirwa uburemere bw'ibi bihano ndetse n'uburyo ki ibi bihano rwose bigiye kwifashishwa bashyiraho ingamba zigamije ugufata aba bashyizwe n'ubundi kuri iyi liste y'ibihano. Abantu benshi n'ubundi bibaza icyo ibi bihano bivuze
ku buzima bwa buri munsi bw'aba bayobozi n'iyo mitwe babarizwamo. Loni rero ntabwo ifite igisirikare cyo kujya kubafata, ariko ibihano byayo bishyirwaho mu buryo bw'amategeko mpuzamahanga, bikubahirizwa n'ibihugu byose binyamuryango bya Loni. Ibihano rero bikubiye mu ngingo eshatu. Iya mbere, gufatira imitungo yabo irimo n'ubundi amafaranga, konte za banki, imigabane mu masosiyete cyangwa se imitungo itimukanwa irimo amazu n'ubutaka. Rero ibyo byose n'ubundi aba bagabo baba bafite muri ibyo bihugu binyamuryango bya Loni, ibyo bihugu rwose bita bifatira iyo mitungo bafiteyo. Rero ntibashobora rwose kubikuza, kubona amafaranga cyangwa se gukoresha imitungo yabo mu bucuruzi ubwo ari bwo bwose. Icya kabiri, kubuzwa gukora ingendo. Aba bayobozi 6 bambuwe uburenganzira bwo kwambuka imipaka irenga 193 y'ibihugu bigize Loni. Igihugu cyose bakandagiramo gifite inshingano zo kubata muri yombi cyangwa se kubasubiza inyuma. Icya gatatu rero nuko bafatiwe ibihano ku bigendanye no kutabasha kubona intwaro. Birabujijwe kandi n'icyaha gikomeye cyane kugurisha cyangwa guha ubufasha bw'intwaro burimo amasasu cyangwa ibikoresho bya gisirikare aba bayobozi b'iyi mitwe bafatiwe ibi bihano. Gufata rero iki cyemezo mu by'ukuri ntabwo byaje bitunguranye, ahubwo n'umusaruro w'igihe kirekire w'ubushakashatsi n'amaraporo akomeye yakozwe n'itsinda ry'inzobere za Loni kuri Kongo. Aya maraporo akunze kugaragara mu buryo burambuye, agaragaza n'ubundi imikoranire, amasoko y'amafaranga n'ingero zifatika z'ihohoterwa rikorerwa abaturage bo muri Kivu zombi. Rero dore impamvu Loni yahisemo n'ubundi gushyiraho ibi bihano. Icy'ingenzi Loni yagendeyeho ni uguhagarika ihuriro rishya rya AFC. Loni yabonye ko ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangiye gukwiza imizi mu buryo bwa politike no gushaka abayoboke bashya haba imbere mu gihugu no mu mahanga. Gukumira rero nanga n'umutwe we hakiri kare no kugerageza kubambura amahirwe yo kwemerwa n'ukwamburwa amahirwe yo kwemerwa nk'ubutegetsi bwa politike bufite inshingano. Ikindi rero ni ugusubiza inyuma n'ubundi bitero ku mijyi mikuru. M23 imaze gukaza umurego yigarurira uduce twa Masisi, Rucuru n'utundi twegereye imijyi nka Goma n'ahandi hatandukanye. Loni rero yashakaga n'ubundi gutanga ubutumwa bukomeye ko itakomeza rwose kurebera niba iyi mijyi ikomeje kugarizwa n'ibi bitero. Mu gihe rero cyashize Loni rwose yakunze gushinjwa n'abavuga rikumvikana kutagira icyo ikora kuri FDL cyangwa ADF. Gushyira rero abayobozi b'iyi mitwe yose ku rutonde rumwe n'aba M23 no kugerageza kwerekana ko Loni rwose idashyigikiye uruhande na rumwe muri ibi bibazo byugarije uburasirazuba bwa Kongo. Rero ingaruka z'ibi bihano ku rugamba ndetse n'imibereho y'iyi mitwe yewe n'aba bayobozi ba M23 n'abandi bari kuri rutonde nazo zirakomeye cyane kandi ziraremereye. None ibi bihano bishobora guhindura isura y'intambara ku nshuro ya mbere cyangwa ni impapuro gusa nk'izindi zose zatambutse. Mu by'ukuri inzobere mu by'umutekano n'ubukungu bwa politiki mu karere k'ibege bigari zigaragaza ingaruka zikurikira. Ku bantu nka Mohamed Lumisa usanzwe ari umuganga ushinzwe ibikoresho cyangwa Gustave Kobwayo ubarizwa muri FDLR uyobora umutwe w'ibitero byimbitse, kubuzwa kwambuka imipaka bivuze ko n'ubundi batagishoboye kujya gushaka ibikoresho bakeneye n'ubundi mu bikorwa byabo bya gisirikare cyangwa se gukora inama zitandukanye nyizo M23 yari isanzwe yitabira mu bihugu bitandukanye nk'i Geneve cyangwa se muri Qatar. Kuri ubu ngubu bitewe n'ibi bihano bizabagora cyane n'ubundi kwambuka. Muri make bisa nkaho Loni iri kwitambika uyu mutwe wa AFC M23, ariko nanone nibigaragaze neza kuko gushyiraho ibi bihano bigomba n'ubundi kubangamira uyu mutwe wa AFC M23 mu bigendanye no kutabasha kwitabira ibiganiro by'amahoro bibera mu mahanga. So rero
Ku rundi ruhande Gustave Kubwayo na bagenzi be bashinjwa gucuruza zahabu n'amabuye ya koruta mu buryo bw'amagendu. Ibihano rero Loni yizeye ko rwose ngo bizatuma sosiyete mpuzamahanga zaguraga ayo mabuye zitinya rwose gufatirwa ibihano bitume n'ubundi abaguzi bagabanuka cyangwa se amabuye yabo yamburwe agaciro. Rero ku ruhande rwa Colonel Nanga nk'umunyepolitike yari akeneye gukora ingendo mu Burayi, Amerika cyangwa mu bindi bihugu bya Afurika gushaka n'ubundi inkunga y'amafaranga n'abayoboke muri politike. Ibihano rero mu by'ukuri bihise bimufungira imiryango yose, bimugira umuntu n'ubundi utagera harenga ku buryo atazajya arenga n'ubundi muri biriya bice uyu mutwe ugenzura. Kubera ko rero intwaro n'amasasu n'ubundi bitemewe kubageraho, iyi mitwe ishobora gutangira rwose nanone ngo kurwanira uduce dufite amabuye y'agaciro cyangwa se uduce bifashisha mu bikorwa by'amagendo kugira ngo n'ubundi babashe kubaho. Muri make Loni yizeye byinshi bishobora kuzabaho bitewe n'izi ngamba yafashe, ku buryo bizeye ko iyi mitwe yafatiwe ibihano ishobora kuzasubiranamo nyuma y'uko n'ubundi abo ngo bari basanzwe bakorana batangiye kuyikuraho amaboko bitewe n'impungenge y'ibyo ibihugu binyamuryango bya Loni bishobora gufata nk'icyemezo n'ubundi mu bigendanye no gushaka ituze. Rero kuri ubu ngubu mu by'ukuri ubwoba ni bwose. Rero nyuma y'ibi byose iki cyemezo cya Loni cyahise gikurura imyanzuro n'ibitekerezo binyuranye mu nzego za politike z'akarere n'amahanga, aho buri ruhande kuri ubu ngubu rugaragaza aho ruhagaze ndetse n'uburyo rubyumva mu buryo bunyuranye. Leta ya Kinshasa mu by'ukuri yakiriye neza cyane iki cyemezo, by'umwihariko ishingiye n'ubundi ku gukomanyiriza Colonel Nanga n'umutwe wa M23 wa AFC. Leta ya Kinshasa n'ubundi yakunze gusaba amahanga gufatira ibihano bikomeye aba bayobozi n'abashyigikiye uyu mutwe, ikaba ibona ko rero iki cyemezo ari intsinzi ku rugamba rwayo rwa diplomasi. Ku rundi ruhande rwa Colonel Nanga n'ubuyobozi bwa M23, ibihano mu by'ukuri bo bakunze kubyamaganira kure cyane, bavuga ko bidashobora rwose guhagarika urugamba rwabo rwa politike. Kuri bo babona ibi bihano n'ubundi nka tekinike ya politike yuko bacecekesha aho gukemura ikibazo nyamukuru cy'imiyoborere mibi n'umutekano muke mu gihugu. So rero ku ruhande rw'u Rwanda hashize igihe kirekire rusaba ko umuryango mpuzamahanga ugira icyo wakora gifatika ku mutwe wa FDLR, gushyira abayobozi ba FDLR nka Sebastien Uwimbabazi na Gustave Kubwayo ku rutonde rw'ibi bihano. Mu by'ukuri bibonwa nk'intambwe ishimishije ariko nanone idahagije mu gihe uyu mutwe ukomeje gukorana bya hafi n'ingabo za leta ya Kongo ku rugamba. Mu gusoza rero amateka mu by'ukuri ibihe byose yerekanye ko ibihano bya Loni byonyine mu by'ukuri bidahagije ngo birandure intambara mu burasirazuba bwa Kongo, niba hatabayeho ubushake bwa politiki bw'ibihugu n'imitwe irebwa n'iki kibazo, mu gihe gukomanyiriza ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro no gufunga konti z'amabanki bishobora n'ubundi gushyira igitutu ku hantu imitwe ikora amikoro. Urugamba rwo hasi rwose ruracyasaba ibiganiro by'amahoro bishingiye ku kuri n'amategeko. Rero ibi bihano mu by'ukuri bije nka gasopo ikomeye ku muryango mpuzamahanga ko rwose utazigera wihanganira uwo ari we wese ukomeza kumena amaraso y'abasivile, ko rwose ibyo ngibyo bitazigera bishoboka. Rero kugeza amagingo ya mu by'ukuri ibyo nibyo wamenya kuri ibi bihano Loni yashyiriyeho uyu mutwe wa AFC M23 ndetse n'indi mitwe irimo EDF, FDLR na Twirwaneho.